Ćao svima, dobrodošli na 5. dan detox izazova. Nadam se da se svi osjećate fantastično kao što se ja osjećam, da imate više energije, da su vam došle pozitivnije misli, da se osjećate bolje u vlastitoj koži. Ako se želite prisjetiti šta smo radili u prva 4 dana, u opisu videa možete pogledati sve linkove i inspirirati se sa svim savjetima. Danas smo se preselili u kuhinju jer radimo jedan džumbir čaj, moj omiljeni čaj za ove hladnije dane koji nam dolaze. Džumbir je fenomenalna namirnica za detoks jer jako čisti cijeli probavni sustav, zagrijava tijelo, budi probavnu vatru, dobra je namirnica za sve one koji žele smršaviti i ako imate onaj problem nadutosti da se osjećate napuhano kao balon, onda je džumbir odlična namirnica za to. Za ovaj čaj potreban nam je džumbir i litra vode. Savjetujem da koristite organski džumbir, ako ga ne možete naći organski, svakako mu ogulite koru. Sada ćemo upaliti vodu jer je bitno znači da nam voda zagrije. Na litru vode ja ću koristiti ovako jedan mali komadić džumbira. Slobodno možete staviti i više ako želite da bude malo intenzivniji okus. I sada idemo sjecati. Narežite džumbir na sitne komadiće. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. Sada kada nam je voda zakipila, možemo ubaciti džumbir unutra. I pustite 10 minuta neka se kuha na laganoj vatri. Nakon što je kuhao 10 minuta i malo odstajao da se ohladi, slobodno si ga procijedite. I ja si volim dodati par kriški limuna za ekstra efekt i za još bolji okus. I to je to. Naš čaj od džumbira je spreman. Uživajte u njemu, javite mi kako vam se sviđa. Svakako ako želite i vi dalje inspirirati nekoga sa ovim detoks izazovom, podijelite ovaj video, pišite mi kako se sviđa, slobodno kliknite jedan lajkić kada ga pogledate. Sutra vas očekuju novi savjeti, sutra nam je 6. dan detoksa. Imam jednu fenomenalnu stvar za sutra. Uživajte u svom čaju i šaljem veliku pusu svima. Ćao, ćao!